Mention Gaselilia Manco Ikamele McChay Prang and Kiansu mention Marine and Ramwit Book Chilankin Kautakion Kauno Chilankin Rong Penis about Memazen into one Puxarokate young child Nani Pru a sacre sacramau Chilenter took with his young Chiak and Eupenecan. He opened Rong Masan and Court Kankake Laka Mour and Amanaman. Pagchay koros mangi makrais pangket to sapal. Apso temen we kita patuan te mangi ran o anso. Peni masani nan pukan kodial mesapol maket to sapal pan rasong librapman. Retama kasambalik changkak pepet mas-masan kapakapok changkak kangkakelaka emen kecil, pekecil ter luar cala, acai poson ter cikit lah, acai kamel ter luar cala, nak cala nane kin hiupen ansiu koros, cai kakelaka Mour emen kecil, pekecil yang kakelail, ukas kasik, awi kam kamel keto kerjaun Jesus Christ, me puksaro katete yung kecil nan maturi seklemau. Mepan keto katura basang sip kanong ni palemaun akut kanong ni palemain. Ria kasampalong kecak cangkak kasampal kia Mour kayuk cangkak uyam men kawi to metrikan temen kalmangi ukam kamele masanen kut me peni masanen kut yal met pai mekin pausa masanen kut mekin patangi au tepen puksarawi u koros mekin rong u kapayata. Pagi peni masani me ansun paitan masan bukat karendur ansun katun kauno karendur ansun song koros puksar bukat kate de yongtra karendur erik chater bawaila chater pandala chater luwatala peki minchichio imekin nanansiong puen kapandek chala kawai chala pegchater kamelele chater ngongki rapaki eseta yakupuran kut aya chakapakap marainen kut ang kaksaray kita kailan ngayon sarawi ang kakalwe kita limbagan kut ang kartiniyang kita ansu koros wasakoros nimekoros er kapanga kut peki autaban rawat kapengki yang kauno ansu moksit kaselelia Eli Peter mensang mau, mensang kapai, kalangan yang mensang wit, implement kapengkiang kuat melelom Mour, ukcai korusye, maan kiang siu mau ksit ukcai lengkak paceng, sabol men kauno kapegabengkan, o pukata kauno o kap ngamare. Kalangan yang kumai korus metutar, o men trailen iupen kapakap, o ipan, sansal, ay men kan paceng iya. San kaya siya mo silang masamat kod, pasin po katamara mo load, o kap nga kami. Kap nga kiyang kami samat kod, lalap melaris kami. Kotaman Mour, kotaman melimpak. Kotaman mamangi, kasanti ka no nga man kit, kasantian ka paikchata. Kahit tekin kasantian ka wiksala. Sambul limpak maing kod, lalap me punang inat, kasay at matamataw maing sam. Samul limpak load katrilar pun sampa wasakoros maing sam. Load ija mekum kasik maing kod lalap kicara masan kamel. Pasuta mekot kicara mas kakataw kita maing sam pasan kakpung larewi. Akum mekat kiyong kit kisaksin Mour maing sam. Kum mekat kiyong kit kisaksin paita. Kum mekat kiyong kit kisaksin paweti. Kum mekat kiyong kit kisaksin pepol. Load yengen saraw mekum katin paraneto load. Makin yung kid makin milimat maing sam. Load kap ngak yung kumaing sam au tepen iuran makum kacumoy tong kit load. Pasangkak kanot maing kud lalap. Niya chiyo banikan maing kud lalap kasang balong kit pwegi. Puksaro katete yung kit makum pangkat to karyaw Jesus. Pagum yung kadoro basang haramaskan maing sam. Iraikan load makamali kumi o iraikan mesukamali kumi. Pagupin ko mo katete mayi chakatik makichar mas pampakating kita load
at sutra kamele sama year of Jesus Christ. Uyi kapagap may sa may kut lalapkit korosen kakluka yung Christ and kadlo na nat Mour. Pwede manamanan ngeno me pan kamawik sila. Manamanan ngeno me pan bukatala at Mour. Manamanan ngayon saraw me pan kakasala yung git hal melel Mour. Ibu katawan kumain sam kit koros me karatarnan perawat o koros me pan kuoto murin met main kurlap lingalingan komi Lord manamanan komi kabayan komi and yang rai Lord sila komi Lord and mi pon rai Mour sodal bilbil wasarami main kur la peki kamele me tatawko ni munti Lord Trapeli Chamakinan Chimpuen Kawela Kamela Parapala. Semi ku lablap ye kapagap load. Limpagan kum load and kakwaikoto sang ramas kanan. Rotorotan Mour in Sampa Lord. Unan Marain and Wayne Komuman ku lalap. Ikabanga marum mang sam. Pig chorus man ku lavakakosi yamarese kum load. Up without the Holy Spirit for God. Kitarmas correspond. Namanekla. Pig kit chorus load. Pan katoro sang komu main kur le pwede kameli komu main sam ye pek yung sa masan Lord. Kalangan kiyong komu ye sa masan u yaramasla. O sa masan ye Jesus Christ. O katkatwer o peni masani me pamparon ito ngayon sarawi. O sa miminan mo ngayon sarawi. Ngayon sarawi milumat main kur tawlap met uya kalangan ng kum main sam uya manaman ng kum Lord. Men kalang manaman Lord anana mo itong Christ and kalwa mo itong Christ and kauntay mo main kurap Lord ang sumangsit Lord songon matamatawan Lord ngeno me pan kuto puen tiesam kawela songon kasalongela ireti sangat kamere Lord ipelian namaran Jesus Lord o kamelele Lord kam kamelele kat katete me men pumpi kan koros Lord ei penene kan koros mang sam sab mu yarmas kan koros Lord pan kotong komu Lord sang ni sab mu limpak Lord tatoken ngayon saraw me pen komu no kyong git mangeno pan bukatala at mong yung Lord sang mong yung kakalwa kong mong yung charak Lord Sotra pek yung Lord apanut pukatong mong yung pek. Sotra kamel ngeno panut pukatang kamel Lord. Ihi kapakap mang sam. Samulimpak and pasanat Mour. Lord samulimpak and toke e women karong kan mang kur. Sangka kiupan Lord may sangka rawat. O rong kanayang sa masan Lord mauya pasan and Mour. Sa masan makin kamaray ni kit. Sa masan Lord mauya ramas lamang sam. Pasangkak weweki alin ko wong remi. Po kumukalip makato sa wasan Jesus o kumukalip mamangi pilal ng purwong wasan. O kumasan yung kit makumal. Sutriw sa anal, sutriw sa pasan, sutriw sa wepe makitar mas matamatawa masakak purwong kumulot. Pwede at wiwiyakan lot erasong menerene. Mang sam ikamele mat wiwiyakan lot kakamaut kasalamang sam. Sotri pan kataben Paulan Jesus pon lobu. Lord kabungamarami. Kalangan kiyong kumia sumauksit kapayatakit koros. Memiyar nan parawat. O koros me pangkarata Mour. Maing sa may kurlap. Imet maing kut. Miyan kiyang sumauksit. Patsang naman kit. So baywang kumukiyong kumiyat kaping. O at kasapa kalangan. And kuyang kumukalip. Nimarami at kaong kalangan. Yeyas Jesus Christ. Amen. Amen, amen, amen. Kalangan and kubur karusye. Mekatar nan parawat imeng talian kak iupene. Menseng ut trial trek, trial iupene, trial matamataw, rong pene. Masen and kuot me pan sa wasik trial. Tuan Kesemwpwalpen Mour Soutik. Mour Soutik rai suto katok yata. Mour Soutik suto koto sang ni songan pelien lamalameo. Mour Soutik suto koto sang ni pukon momoto. Mour Soutik ko sang terang kuot pen kuot makat kita Mour Soutik yai kisakiseo me kiyong trial ye Jesus Christ. Remember me suto Christ emor mentama yang pukonan momoto ebang kolananel. Iban kabrayang memen me suto lukayang Christ nanemor. Ay supayang akin Mour Soutik awa bang kolananel. Kambakabay kanayang amurong-orongan. Isu terpakai bikin uang bikin men katete tuan Kesemwpwalpen yang kisah kiswet kakak ronger ap makai sutra ale kisah kiswet kak hale dat Mour Soutik kaite kenam pag puksaro katete nan pukanay seya
When no retic tua kodi. Kisakis wat me masani tenak sinsarigis ubit yung kumaler. No mal trakaman ko yung kumaler. Epan muyala amal kot wasalolapie. Namal ken pebol. Sam patapat. Komnak taraway. Bubu kisakis wat ko yung kitailer rma. Komiso trale ta kisakis wat. Yatuanam ka kamelele. Memmo Soutik yam. Makakinso sumau. Kakinyam patapata ke masanan kot. Ap kesutrale ta kisakisen mo Soutik ye Christ. Ibanta me sumau pan patikuk peno kamayukala. Kanane aleta Christ. Ye imod mabuksaro katete. Menihai so me kot. Masana yung Mary. Me balisi yanta unay tikiti putakaman. Apanki yung ata Jesus. Marwat tabangkilang ibanta me ada riyaw me kosang renkot ye son baptize o Jesus. At riyaw me pagkadar to sang renkot son pagkadar to po yung katete yung child weapon that child pan watiki yamuman Christ e pan keton ang child Mour. Pwede asibang keton ang Mour korosapa lukuduk worki kayu masani kolula. Wulia kapala o peptres la pwede Jesus en kakit ja ketiyaw ng child Mour. Pwede septa kasali yung child alwat. Kaitekin maiyang puko wewaki kolular o peptres la. So, kejanane itawen masanan kot pwede minggo siya. Mia weapon pelian lamalam. Mia ata weapon samba. Mia weapon court. Mia weapon raincoat. Kada suka wasang weapon pumpi. Watu tatongkin na naway tenanamarka. Pagsapan saligidi. Court kupur kitan min pun sampa o memol ki weapon raincoat. Kabanga court. Kada suka wiya Syrian court citizen in raincoat. Ap memol ki weapon sampa. Court kupur ki kitan mimi pun sampa. O itawen wiapet kosantian raincoat pun sampawat. Kalangan kiyang kauno. Ansi umawag siya timen watong wasakis pen sa wasikta tuwan Kesemwpwalpen ino. Mekot kat kiyong child. Mepita Jesus Christ. Ibang watagayang tanan pugan kalese law tsilu. Retik aisak lima koti lelwasakis. Mwana panagis rey. Emasani rieko. Ipan tatongki opot karasaras me pan wewe yung kumail. Aramas riyaman pan inokupene meakot o saini katetepe. Erisote emen kakawela katete wote kapatayong meakot. Eri kot kachinwyata inoke yung Abraham o katautoke. Esote masani o katautoke kan. Meweweki aramas toto. Ay masani o katautokom. Meweweki aramas tremen. Yeyi Christ. Eri yet wewen kote kachinwyayong Abraham inaulapeo. O pil kachkiyong o kachin inokita me peini pan kachin kapayata. Eri kosyanato me patata sumpar pap kisilisak meri. Sutuka kawela inaulapo. Te kasorela sabelmen coach inawo. Iban udamas wasat pagsangka kusiyatuan Kesemwpwalpen. Inawo me patatar sumpar pap kisilisak meri. Ako sinato koto. Kusinato kotong Moses po na Sinai sumpar pap kisilisak merin kote wiyayong Abraham inawat. Mepita Jesus. Ito masani inokay me kot wiyayong Abraham mepita. Katautoke ka na po masani o katautokom. Meweweki aramas tremen yeyi Jesus Christ. Meksay korosan nga na weweki me yeyi sabelmen kot inokap. Inaulap kap me peni wiyata. Mepita Jesus Christ. Eri ong kita Kesemwpwalong kita ktangkak. Mata-mata Kesemwpwalpen Mour me kot kat kiyong tail. Me peni masani me kosen na to wiyawita puen katete yung tail buena tayo sapong. O kosen na to mimi law
karani yung tigidig anso me inawo paitar me kuot inoku yung Abraham me pita Jesus question neto kapurpurlar. Puede pen kuot mangi me kitail ramasiro kak pungilare puede question neto. Kitail ramaskin nan siyang question neto kitail koroskin pubudi. Puede question neto sotra memen me kaun sakala question neto. Kitail kin fail na child songan itawan kuot intuan weapon question neto. Kuot katete yung child te kasali yung child me question neto pasanta ni orala peute ye limpak. Limpak ko buyara masla o ibu dia sombar pap kisama merin question neto uya buita. Te sombar kai ibu dian Christ uya bu question neto ka berpurlar. Pergi yang mangi magcai cakap pungla. Inawa paitar mekot inoku yung Abraham mon question neto sombar sirisak pap kisirisak yei mepita Jesus Christ. Me uya person and Mour o nga manaman child. Nintuan court minute uya ramasla o katong child o peni masani imeal. Tame pin ngay Kesemwpwalpen nan wasat nan rollout wet nan irejik isak silu masani Christ kacin kapat kita sang ni karyapan question neto. Niya kacin ale yung peni karyaw. Nintuan mapuksaraw masani. Memen melangatar ni chukew epan riala. Christ kacin wiyamet. Pagkapayo makot kacin inoku yung Abraham and pilko yung melikikan sang ren Christ Jesus. Pagkatail sang ni poson kecil dan kalian ngayon sarawi makut kacin inokitar. Wow. Kelang sapulman kot siya raso. Wiyara maslar. O peni alayong iyar ria koros mekecil ramas tingolenki. O peni aletar o pasurang mapkat koros ni lobu. Wasat katete me koros mekin langatan ni chukew. Israel wat yang ala aramas suat. Israel kasan salen wewakin ni chukew rai koros wewakin me aramas suat kay mokan. Jesus yang wat yang ala aramas suat niya langatan ni chukew. Wewakin suat koros me Jesus anaki. Kita makiyang mebuksaro katete yung sananay siya limesak silu. Kejaikin mata-mata wa makot makatskiyang moso komuyongay makiyong Jesus in lobo. Komuyongay mapasurang matyakan ni limeyakan o ni alwaluwekan. Komuyongay malalawa Jesus. Eriya kasambalong kita puwege kita kakola sa sarawi. Kita kakyang puko nan ewe pelil namanam. Ap masota kalangan ng kot na nata Mour. Wewa kisota Jesus Christ na nata Mour. Ada sarawi ata puko uya megot mal puwege buksaro kadete mata uya maukan samin. Sangan momon uya mau ta magtanane. Magtamata wa magtakak Mour kila. Puwege kamelele magtakak Mour kila ata uya mau. Asota karapen pulaan Jesus ni lobu. Gajana na kamel me pain coat wasat katete me katkiyong tay kalangan wot. O kalangan wot ay no kiyong Abraham. Sumbar ngatar mo ni raikaw me koto kauson la ichip. You know what coat we are yung Abraham. Me pita katauto kayo. Pagkatay korosen kak maurla. Sang niya taypan kamel sabulman kot kalangan kisakisang kamor makoyang katay. Mabuksaro katete nan James. Masa ni niyaso makot pan wiya sawal ber katay. Esote pan kupur kalangan ong aramaskan mesotra an ke kalangan. Pahiraikan man ke kalangan pan pitsang katay. Katay koros mangi makatay koros pan pakatekta. Erinan pugan James katete ralau teu riau kom naktrek rajugay saksilu. Tenan yaso makot pan wiya sawal makatay
Asyudaban kubur kalangan raikan mesyudahan ke kalangan. Is mesyudahan ke kalangan, ye raikan mesyudahan moitong Christ nan ral Mour. Tama-taman me Jesus masani iki yang uki koros. Tama kay ready ni sampa epan right na lang. O tama muitan ni sampa epan muitan na lang. Erkian Mour ko yang komi. O Jesus masani nan kaudia silu. Rong mimini yang wani mo yalelet. Ya wasa kat yan na Mour yalelet je. Mas lagi. Hemi mi lagi. Ledelet suduka kuyawi nani mo. Dan wani mo mas laleu. Ap ledelet wiyawi mas likin wani mo. O peni masani memen merong leyat urutunga tangi. Ibang padalong re. Komu me uyakian ng Mour. The 10%. Me kom me kakaon. O ngay me uyakaonin 10% kay ruwat. Ngay me kakaon. Erki ye lawata. Magtaka katete yung kum katlong nanay Mour. Uyalay kaon uyalay songka Mour. Makom yaman. Makin miminan sumaw sa dalabil tama kom lala komanana Christ. Sarapasang lukwari Jesus. O katete yung makawiyara mas tiba naman po. So man gajahil mo pong. Ap kalangan ng kuot makamagalig child. Kalangan ng kuot makaratag child at kila paninay kuot. Kalangan ng kuot makara yung child kamel na mag-child wiya Syrian kuot. Kalangan ng kuot kamel na mag-child at child maya Mour Soutik. Hari ibanta me choto sa ang magchakak pun mga suki magchakatok yata. So kalangan wad uyak kisa-kisiyaw sa ang ko. Jesus. Himi batuan makamimi na sumaw kana na Christ na Mour. Pwede manamanan ngayon ukalip makakawela sa ngon muman. Ngayon kan te sumaw kadeba matawa may sumaw koto sa ang coach. Kakak kabubun ki coach. Uyak kabakap. Hapan tayong uga masani makikoros bimirem. O pini masani na James kay dalumay. Ayan pa ang kiwa yung pong. Nampilibay katete makot kat kiyong jaya songkoros. Ap songkoros tapan tiarti ren Jesus. Yung kita Kesemwpwalpen kita. Pagjakak piminan pugo. Jakak piminan niray ren saramas makin perlan ke patang kemasan kot. Ap jakak piminan sumaw. Kejakak miminan puko ap Mour ke Mourang kailuk. Kejakak miminan puko ap sudah pakpako metriyo. Kambagabay. Tama-taman mangen riyaw sudah kakausan panawasatekis. Kailuk, miyanganan kailuk. Kaitegan ako sang renkut. Ap tebel, makin gitong kita sangon ngen pukat. Pwani ready sang kita. Peray kita ala. Pagsanter kilangata. Melalingkut. Kareta makum ka kaleway. Kum ka kamele Jesus. O lukay yung Jesus na Mour. Wargi. Wargi marwat Jesus. Kater suwat ki. Pwede niyang mapaliki. Takom suwat ki. Wargi marwat. Ate kasi makintintayang tama kami lalen. Pwede makot siya ikot manamanaman. At tama kareta sumaw sa di kasati. Makot siya ikot manamanaman. At tama kailok kunpa sa ni kasaki ang sukoros. Makot siya ikot manamanaman. Tama kasasyote lalawat kiyang. O itawan sabon mamasan. Pwede minta me. Miya wiyapen. Kajala ramas. Ewe penene miaral wiyapen. Amia wiyapen kot. Kasasyrukak Mour ki ata wiyapekan. Ap song-song. Enkam kamele kot. Kasanana puligiti ata wiyapekan. O itawen wiyapen wingkot. Ni ata wiyapen Mour po sampawat. Kalangan kiyang kauno. Kambagabay. Kauno ko tengah-tengah kapayata ang Mour. Iye kabagap kauno ko tengah-tengah kamaray ni. A child mata-mata uta por masa child ni palingan pag child ang kakailangan ta melalang kot. Pwede makut masa ni kacay kapagkatara mas marasong child. Kacay kot sutra.
Kilang tiang ate sampa o mga lalaki. Nid pugsarawi masani may masan yung sampa o sampa malisaliping o rojorot. Rojorot kepedu wasakan koros na sampa. Akot masani marain. Riansu koros kitangkak masani tama kot kubur kitan masani. Kitater kosiya tama sampa kitakiligilang. Aptan me Mour kitama kot masani iskita. Kamele tama kot masani iskita. Wegia Kesemwpwalpen kot masani. Meksawiya aramas Kesemwpwalpen. Ksawiya aramas mautan. Kan mo islangan kot. Reping kita metawela ate. Makut puligidi sabun meyeroso to moitala sa meyeroso pueki elimpagong sa. Asong ta magtabanga kusiya. Meksawiya aramas mal. Gtasyotra mekot. Melel gtasyotra mekot kambagabay. Bangka berayang. Melel gtasyoya mekot kambagabay. Amak gtasyoya mekot. Aminta Christ kata ni lobuo. Emomait wasaw. Kambagabay. Yei wena ta Kesemwpwalpen mo silangan kot. Yei karapan kot. Ementa kila sabon me metra mano. Puen kasaluyong tama kasabil Kesemwpwalpen sang Jesus. Amoy tala sabol me yero sa puen lokolok puegi kasaluyong ta wena ta Kesemwpwalpen. Wena limpa kong kita. Amen ya kosay. Mekota mekumkin masani. Kita sudah mekot. Enis kosay met. Masanen kot. Te iwin titi makin kosaya yang kawa sudah mekot. Kapangakot. Kita hutan ponangan mekot. Mi bangka kosaya. Makot may tala sabon yero sa puen lokolok puegi limpa pot me masani yung kita. Asang tamang taka kosaya. Ito mo tanana mo itong Mour. O kamelele o aleta sabon magsaksen ka Mour. Kasaksen paita. Kasaksen pawedi. Kasaksen papol. Mapaini kat kiyong gatail. Ren Jesus. Makomuyaman masaik. Haleta Christ na Mour. Komuyaman makin rong batang kanap. Mata wo mamel te yamo mo. Ayman pagremo. Haleta Christ. Nan patang ka koros leplaut. Iray lukuluka yung komoy enaleta Christ. Kapre yang ta patangkan. O komoy rong o itawen. Patangkan mauyuyawi o luka yang ramaskan enaleta Christ. Ray soto lukuluka yung komoy yang alayo palila. Mimi nan palian naman naman kamimi. Abu men pag komoy enter tangalan nan palian naman naman kailok. Penian naman naman kaanguti. Hap kecana yang ala beli nama Jesus Christ. Mepeni masani pumpai bala puat iban kawatai momotso. Maktaban pausan eta komuyongay mawiyang momotso. Maktaban pausan tapon Christ. Siya sangon kabal, siya sangon naramas, siya sangon koto masul labake. Taksin yang galail pan kawala sa Mourang kamelele. Kapangakot. Kaya lay lalapot, Mour ke Mour limpak. Kader maitong tama karong-rong, matamataw, and kalaway yukidi. Ap sangka control at matamataw, pwede yay ngeno, sangka kaparitawan ngeno aso koros. Pwede matamataw kalap koto, makisongan kawik sa ati, kailok. Kader maitong matamatawan kailok. Matamatawan katoror pasang. Matuwet sa puksaro katete, nan wiya tenan menya pugmo agay ko siya ngayangan Paul agay ko siya ngayangan Apolos yey ko say naramasmet aktalder katora pasang menya pelil naman makom yiyang aksa uwe bene pagtangkak pagkatamaran Jesus ew bene pagtangkak sawo sa balman ko taramaskan ew bene pagtang ngan tiyang yang wiya totoken wen ko wato sang aramaskan nanel o yang hautela nalang. Pwede ko kasadar yaw magtay korospan en tabi. Nan sila ko timeng ko siya me. Sila ko siya ditinan ko ba. Sila ko dito kasadar yaw. Mour Soutik. Dala ko lak Soutik. Repilibilo yay sabal mo mo. O itingal.
Maksam belata memeur ke maurin sampanan Kalesia lemau isak tua kodi. Mekos ya kailo kakatat luak dengar meu peirin sakaula. Main kau sukin sakau. Tema main kongkin sakau kesini sakau sukin sakaula. May itong kauno en kalwayuk. O pagren ngayon saraw kapag pagren ngayon saraw yan sarayuk en pokatape mo kalwayuk na silakan Mour. Pachapel kela isang komuyongay. Sutra kel pagsangkak pawede to ako mun sitio. Hafta na ngayon saraw pag kelen ngeno mebangkak susigsa. O kiyong kita kelail pagsangkak pawede to ako mun sitio. Kapag ako motomot may menew kiyong sa o kauno ko tang kabayata Mour. Kalwa Mour, kasala yung nguk melel, kalangan ng kot. Mesudo kinuti po na tal Mour, ansu koros. Magtsana na, kasi din ta kamel, mimin ang pelil na walang makimiyan. Apka na nga na pasantarang Christ. Pwede kita ter pudi, kita ter rola. Nan wudi nga na muntidiyo, tayo ba nakabagap. Menkan patengnya. Kapeng dengan wow, sa may kot, and ko yung kamu pwede is kamu. Mesarawi. Mesabon man kilimpak pada patong kit karuse. Samay kot kalangan ng kami. Payek puro mo yung kit mang sam san mimi po sampa. O memor ki hautapan way mo mang sam. Memor ki kamele le load o peg yung load me koros makum katin masan yung kit mang kot. Payek ki kamele le miya uyapan ewew. Paliyan lamalam tema naman kit load te hewe panay mang sam. Hapyay kubrom yung kit, sen mimi po sampa, o memor ki autapan wain kot, memor ki po sampawat, limpok, kanangama, lalapot, peren, pepol, o kamkamel sa umasen, o kaitegen kamkamel letre, hapsen kin pek yung o kapayata anso koros mengsa. Lodi kabagap, sabong yaramaskan koros lod, Memen mesaik Lord, lukayong Christ and pasan ita Mour mang sami kabakap. Manamanan ngayon sarawian kaktoke Mour. O katete yung Mour mes imak sa anane, nanat Mour po sampawat ngayon sarawi. Pwede ngayon sarawi ay manamanan kumu sa matkud lalap. Makin kamaray ni kit, makin kalway kit, makin kiyong kit, kailan pawedi. Tatawa ka naman chidiyo. Makin kuto atak na nat matamataw mang kud lalap. Makare yung Lord, tatokin mo insidiyo kin pweta nan maurin popotkan, na newe panene, Lord, tan mumotso mawiya-wiyan sa wat Lord, katurot pa siyang Lord, tutulan mumotso kan mengsam, kahit yung limpak may pasaneta, hapupan na mengsam, ikamele makait yung kupurong mengsam ay kuta wala. Hap limpak Lord, makakpasaneta, makakare yung ikakwiyata, te kawata iyo mumotso mengsam ay kuta wala. Ikabakap mengsam ay kuta wala. Kit korosen kak pasandaran Christ me peni masani pun pay balaput suot manamanen na nail kakabuela sa may kut kalangan ng kumangsam pag pen ko mukatete yung kit Lord nan kaudial isa kriyaw Lord isa kayo may raikaw mangsam kameler komi uy raikaw makatkatete manamanen hinsan simpulo raik pawedier kalawedier trebelo sang niya raik kameler komi karatera sula masak mela Pwede rai kilang loko-loko yung sinasyo motomot pankara yung rail. Mour patapot mangsam. Iyay kapag Lord, the power of the Holy Spirit and kak lead kits and kak yung kits kumat and kasinin ta kamelelay komi kumat and kasinin ta katete is komi mangsam kumat niat kin sopay kapalakan Lord. Kamelele me sa uya pebeyinan Mour Lord kaitekin sa pebeyang utugo indra ap sa pebeyang trebel. Trebel, hintayang magaluser ng maran Jesus Christ o hintayang kan kisang peman po sabal man ko saramaskan. Lord, Israel men pumpikan koros bilanan trebel makinsong kawala rail mo Lord. I against in the name of Jesus. O hintayang trebelo masudaya pung sudra manaman en kawuti tatawakan kauro en kawala sabal man ko saramaskan en kapuya kalay raikan Lord. Me kamelele kom Lord. Iray kan me purala Lord. Hi kapag panamanan ngayon kaktogaran mo kapuratong ray dan wayng God. Pwede solar hanson purala mari. Pwede hanson mo kato karantur. Kapag nga marumang sam. Ibatang naman kit Lord kiyang kumuyat. Kapag o kasaba kalangan ng marumiyat kang Jesus Christ. Amen. 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 Koteng at kabayatang mo Mour. Koteng niyang kumi. Koteng at kiyang kumi. Rosone.
penano musilok, komian parabaran, so del will ya when a mama come true. After check Jesus ni asome, iyo warang kau kotelar len kalali, a same mokalamoran boat. Apuk saro katete, mangama up the long porto, Bill can up outelar nan porto, me kara yung rail, masa pue kata, o kola pangin da Jesus, pue rail perkitar, rail pamalar, rail pangin da o patuanong Jesus, kom suto kuburki atal nekten mela. Jesus anki malele. Chotre libil ata Mour, wasak tamimi, ma Christ mi mereta, kraban anki Mour in malele. Kraban per pue gita se, mesun bawedio, kat remi, the kat rey, a kat reside. Kalangan kauno, o coat and kapata e Mour, kosogedi na lewe mongyong, o kamele yung child, me coat, katon, count Jesus Christ karensang, maktaban pur la murta, Kelay pilata kamele, o pilata itawen o maitong Christ and count ambo. Kalangan o kasililiya, Michael.